To je to. Ja ću stanem ispred da se slikam. Ti ako ti smeta da budeš u kadru, samo se skloni. On valjda kaže okej, krene unazad i samo izlazi ovako iz pinka. Neki Gedži Janović Jones, razumeš, dolazi. Šta je bilo, pičko maša, glumiš ti? Šta se kurčiš, jeli? Ja stojim ovako, gledam ga, minuta 200. I on mi prilazi i dok prilazi priča, šta je što se kurčiš, bre? Šta je, bre, pičko mala, bre? Šta radiš ti, šta glumiš? I prilazi mi i unosi mi se u facu. I ja kao čemu problem, on tup, glavom me čukne i gurne me da izgleda kao da me nije udario. I ja to kao, buraz, želim problem, ovo ono. I ja to bio u fazonu do jaja, lik me čuknuo, imamo na kamerama. Razumeš? I odemo odatle tako što završi, sve ste ispratili na Instagramu. Baka pravi... Pametno što nije reagovao na ovo, ljudi. Pametno što nije reagovao na ovo, jer bilo bi mu još gori, razumijete li? Vidim ja, djeca to ne razumiju, pišu pička, vidim to negdje sam na TikToku, ne znam gdje mi je izbacilo. Aj, pička ovako, šta ćeš ti djete od 10 godina govorit, bolan. Ne bi niko ko ima imalo mozga, IQ-a, razumiješ, reagovao jer zna da su tu i kamere i sve, razumiješ. Drugo je, brate, kad nema kamera, kad ti ovako nešto normalno iz tamburaga ide u pičku mater, razumiješ, jarane moj. Evo vidiš, na primjer, ovaj nije imao muda da reaguje. A šta ti, Šatro, imaš muda, buraz, jel? I onda ti uzmu, brate moj, po džepu te, gdje si, brate, najtaniji, razumiješ, gdje ti je najgore, on te udare, burazeru moj. Idi na sud, plaćaj sudske troškove, pa, brate, daj, para, burazeru, na ovo, daj. Ne možeš tako razmišljati, brate. Ne treba nekad, većinom treba, brate, dobro i muda i sve, brate, ali morate nekad i mozgom malo.